Muga mutegeri wa Mwaria TV ni wirigiro bwetu wina kagita gake gatutikirie tukugwate ogeni kirinde toirito kinyirite methene yetu ya ndeto ni ukambita Eunice Kagori na ni ukambita George Murimu mutegeri wa Mwaria TV na ara muthenya wa mtetu kwambiria ndeto cietu ntere cia Murinya na ara mutumiria umwe kuma ntere cia Murinya kumenyekana ta Pastor Franklin Kiremi no mwitego bumeria na kuromba akenya bonde au muno akariba Meru kumba gwitikia kwina murimu wa corona na kumba gutiga kuga gutina murimu wa corona. Pastor yombite kuga antu bombe kumenyana murimu wa corona nontu ijo buma amweka giteno kagombite kuromba aciari kumba kumenyera ana boka gitagaga corona akiumba kuga hani bubati kumenyera muno nontu batiumba kumenyera. Marietu ametawa Pastor Franklin Kiremi kuma kanisa ya Murinya Word of Faith gicigone kia Buri na ndenda kuga kana mbariria mantu jeje corona mbuga itubate gwikimenyera o mtu ateki responsibility yawe mtu akalionge nuntu uria ukari nandi no mwanga tukarania tugetera thirikari tukaria ki indi tuchikari twingwene kena tomba corona mpange ya corona na ndira matwaro twikimanyira twingwa o mtu nongi mpange je kathira na tukomba kumbana kana ki leaders betu nyabo baombe kumenyera kwina nto bagutanya batina mask bangi bageta bati chimenyerete antu bate ukaria togi bate ukaria antu betu bwega mtu akamanya ari akaritie ukarite bwega antu bako sanitizer antu bagwikira mask bwega antu bagwichimenyera baki distance kinato bakorona mpanga yetu mpanga ya corona na mwathani mbere tukombana ni ndagwitoka ndagwa mantu ja ana betu bala benje raiji nuntu kwenda gitari nemo to wakalanja na ana betu tuyaciari kana tuyatongeria ba makanisa itubaje ukaje na betu bwega mwana umaro kamena mwana ukwitire ukalekagire mwana wakuo ugu taka kitagi tuitina bata ibatu batu guteka responsibility tuyatongeria ba kanisa tuyaciari we mucari ukalekagire mwana wakuo umaro ugu mumenyere na mumenyera mwana wa karabwega nyeto ya school January mwana wake ukali ne bubwega na ngayaga to dalima mantu jangu gina jo muciari na bate kwa mwana ngo mwana akaya indo nuntu mwana akaya indo mwana uga kagintu giteguteria muciari naye wengo icia gwita mwana kono uria kuruga wa uria mwana uria umba kuita nyamunde na kali malima gataje muciari uria mwana umba kulungika uageni beja njako umba kubamenyera na njire njega na twabamenyera bwega na twabatongere twingo tuyaciari ma atana baito bakara bwega nabo akari kuma ntere sharoire rwarera kaunti ya Meru ibashiumirite na kwambiria kwithondekera barabara nene ya kuma roire gwita icio rubobongwa nikiraba kugabajukitie tagare riri kumane na mitino ira imbete kwithira igikujiro barabara ine iyo gukagita gakaraja rorera kuma roire monga rorera njira tukuthithathia njira roire icio nithuki muno ane otukuthithathia tutwetethairia thirikari no accident manto angari kuthuka na accident kuoneka muno njira neje igege tuma tucitanire twe vijana twambio mithithathia na turengia na thirikari muno tutetheria thithia njira no tutakuruga twomba twe ba tutumithia na thirikari ne tanyera na tuije na rende kiri kuma twamuthuria tutamorenya na roire rorero atutukaitete no twabati kwega tutetheria manto kugetia vijana agendere tuweja ile ndiwe vijana ile kanjira ya tuweja akitiba ande na wewe no tuna aende kwa sababu ya aida ndio tumeona vijana ile sidanire je kutoka ande na tujiumeria amendera tanga tuliro nya kamera antu bata muringirete na bati kutambugetu akeza kabija jira kuthuka wunu tukinyana bongo bekitie ng'ombe roje ne ile koneka nyanja accident tianjira kinyana twa wiki bongo begeja kwebera ngari na ujire ne bate kuma kwebera ukaja tia to ekuru ko yo bari ta thina kwebera kwina thina nyinge muno nyinge nya kwina thina je ga nyoke ta ngari na ne sikuru kanira yo ngari ko ko kana bari atukura batu ni bakanya lage Dikiri tutamuona kuma tumuringira pura katukora mbati atireje ke batu sinya tukerethi yake umenya ba monya bati munuje aito aringire pura twekwe mwendete
mwana umuithurano mu biashara umunini no mbete gushokea rais Uhuru Kenyatta nkatho na kumba kuuga no tuba kumba kubaletera kazi mtaani ende kumba gutetheria anabaithi njirani inene au mbete kuuga wereno ya kazi mtaani kumba gutunyurithania anabaithi na ndawa cia kumbogita kana ndawa cia kurevya na ara kinyaka gitene ko mbete gushokeria ngavana Kirito Murungi nkatho no tuba kumba kubekera kablosi ndene ya thoko yao. Marito zako bitawa Muriuki. Mimi nitarudishia Rais Uhuru shukrani na tutatumia lugha ya kitaifa hata Rais Uhuru afikiwe nayo. Asanti ya promotion kazi kwa vijana Rais Uhuru na hata kwa serikali ya kaunti ya kuhudumia vijana. Tutaki sasa kukaa hendo. Lazima tujenge Kenya yetu kama vile Rais Uhuru anatuambia. Na kitu kingine kwa Kirito Murungi nkatho ndo kinabo kabrosh ya tuigiri takirwa na tuicho guga tukira kina Kirito kabrosiria twekirikirwa tuichoka ke Kirito babo to account na gerio to tuliria kabrosia kirugi monka dispensary ale na kinya sibitari ira ithire itakataga wero ndi sibitari gwete ondi nyinge ndene kirwa na alio tukoromba na kinya Kirito kabrosizi na gerio chiongongera chitekie monka ndale bwa dispensary na sibitari ira neona etha itukuwa mandaktari za kugoma Kirito geria bona mheshimiwa wetu ministers Mutuma kugeria gushughulikia antu ban mandaktari no mandaktari baba tugwetana na mirimo ya thaitu COVID-19 daktari bo kurukira mantu za marito muno na murunka abathari makinya bono ntu bo chitaniria tukwanda kuga batu kiruto na changamoto lakini tugetike tuna thirikari yetu Kirito na Uhuru hata Uhuru akiwa kule akumbuke bure isti sana kwa vile walimpigia kura wakati wa 2017 ni mantu za gweto COVID-19 to zakira na imantu za leo na nto beru batige rogo ibekire maski Uhuru atura twekire maski tekekea na ndito kuga kinya mtoroko urakira maski wapi kira murimo no kire thirikari ura ukwira murimo meato igwo gukua ni asara ke batu anto babu listi na tuchukue wajibu ura ndisio twira kinya biashara na hizi tole ndisio ato no twira tujifunze kukeep distance na kuweka maski nondo na murimo yozo oni ura tuweza kuona atu bode twiramba murungu jo akinya na tugeza ndeze tuna tukondozi lakini na ndito tukiria makini ura thirikari utwira nondo thirikari ni kwenda raia bayo na batu ana twira ye thirikari lazima tutire wajibu na ntoba bethi kuma ntere sharoire county ya Meru ibombete kuthaba giciumiria na kuraramika kiraba kugabo batumbete kuthaba kigunika na murandi jwa thirikari jwa kazi mtaani iromba rya onande nikiria tongeria bao kana tongeria bantoro batongetwe ishibo wao ura wijikene ta George Kirwai kwethera giciumiria na kubatetheri nikenda kinyabu bongo bakomba kuthaba kigunika na murandi jojo onbeta wa mbena ndimoti na airo ile tore batue to vijana kwe nini kazi kwa vijana kazi mtaani batu tomba kumeona aja ite vijana biande ko nyaro ile nene beto beba bakaya ta ite vijana biande kina biande kiro ile to enda ko biona nimde kya ta koria ongeria beto ya chibo beto ya anjo jikiro ina batera ko to era bau bande kro nyi bao me to dijenya bara bande kro nya to ko bao bande kro to menya batu tutaona kumbuke Uhuru ya kazi mtaani tengo que tuona watu yo kazi kwa vijana kazi mtaani tutemenya kile mtaka na mbio ndikoelewa atona kugi nuntuna turaga kuma muyu kweja corona ana baba umaraga pakarunga mau batinda watuka bakana nanande kinya thoko cietu ciathukire barabara nteri nambi bategwo ngugi ningona thoko ningi cionthe ibai ngugi niba guita na bakatheria nambi kenda ba kafaindika kou baiji ana babetinda bategete indi bakuigua na babutindwene bagi baguita ngugi ninyogeta thai wetha bagita ngugi nonto ba compensate we indere ka correction 11 roire market
kana baba tite wanaja kenda bona nyabo kuge patheria thoko ici na tubarabara twakuaja tukwaria mantu maraja kuromba thirikari yetu ebe dedi ana baba twabakira ki nundu kuringana rukoro thoko neji nyabaga wongo baita bakatheragia kenda bona kuge gwite nyabo bona gantu kao na bakara bwega ima nada gua thirikari no tumukurie kuthura batutu yuthie nini na babe tu bare ale oju no tumukurie kuthura barakwa igu to barakwa ciara tere thina bate kuona ngugie gwita kenda bomba ikuigurira o batutetheria au kuthura bakomba na ngugieje cia thirikari cibo twatutegerera nyambe tutetheria na kukongi kana antu ba nyumba 10 kumateresha kirwe ndibombete kubumeria na kuthetana na bombete kuibombete otumiro bobo na bombete kuga ibombire ku ruchigo wao bombe kubumeria na gushwa ana baite baraba komba kuba kiruta wira kire kazi mtani deru antu ba nyumba 10 bombete kuga batumbite kuona werera bombete kuligo bakarugamira kazi mtani na bombete kuga ibombete kuringwa ikiriga na bombire kwethera NYS ibo komba kurugamira wira ino endi bombete kuromba baraba kumba kuzikana kazi mtani ka baba kumba kurutawira nabo bombe kubaririkana nunti bombite kuro bake uthiro bagepewa wira ya kurugamira wireno ya kazi mtani oni mbetagwa Luce kuma Kirwa oni ganguteta nuntu bwa nyumba nuntu bwa kasi mutani batu twe nyumba 10 ni twetirwo ni manda mwetu tawe Salome atweta twatinda kampeni twinde inyana manda mumwene kuti mtu okunda inya sayu kanambi twatindira ukwe irio agituna no wewe ngwano woturutana jara tuketa ku ura tugeta guswa yuthi itombire kuma una manda mwetu twandamana twinde tweta na unture ne kunde tugiswaga yuthi na tuona yuthi beto na bagana na twaikia mabaro atwaikiria sipu mabaro ende ne turi au itweretwo batu ne tukarongamira kasi mtaani ne tunonto batu turi asiari na batu turi nyumba 10 lakini mwanka thaizi ibangi ba NYS basuirwa bakwejo barongamira no tisiringi tuona ntuko icio nthe twariurukite twibaswaga na ngugi mbomwe kubandikithia nambi ende wa NYS nio yezire ni erungamirite na twarigwana baba bonthe na NYS na ana bonthe iyuthi na ne kuigurana bakugia mauna unjirene bana iba sukuru bamwe banginya baguteno bari buru gwa kugwia inya family beta kukarano bagitethagia ende kwatuika nandi gutuguti muturi au mukurakuru omba kumenyera na bare ndi itugite buru ito ne tuthurwe ora twerito tukajukwa na ito tukabakaria tumbe okaria na bare inya bairutango giba kuona kwina musiari ara bakampa itio bakampa sima nuntu iba kuona ndi nyina wao kana ndithe wao ende thai baungeni au aba mayuthi jau aba ma NYS jau bonthe igintu kimwe na bakirikia batete kapakarikia na njire mbega bonge nabu itokuga nande thirikari ito netegere nyumba 10 na ngugi mbomo mono ekuruta nyumba 10 anto barara kurwo tuko inyumba 10 muntu atesa mwana ne nyumba 10 mwana orote sukuru ne nyumba 10 ito nyumba 10 tu na ngugi nene mono ito thirikari ito tosugurikire ni buru to ewe no mbito ito rais Uhuru twakuromba ito to no mbito buru nya tutugwererwe ngugeje tukuruta unbeta wa Elifas Michen ndiria manager Kirwa aja uju Kirwa center tuthaturi antu ba nyumba 10 na area managers twitete round tujo antu ba kwandikwa kazi mitaani na twabacho bandikwa njire ndongi bote krimu yeza no tutathire no pendero no bwiko boi bandikirwo bwega ndi tweri tukabarungamira tikanya tuonerwa kinya kanini nkaturagia nata wakarikiro tutona kanya kwandikirwo wa NIS kuma uto nyumba 10 kuringana na maidia manager cho atuthukaguo na tukira witukura ritani tucio turiza na thirikari ne bati tutegara tukona na kantu no kirinde titona thina ja itona tuko tugeta thirikari keja kuthikira mathina ja no tutona thina tutona kirinde tirimo ji obeta kinya thina ke tuko ja ntuko ingi mamo ngia ora goro gwita peni toro ne otamango ndi twaga kirinde tie kuringira kinya polisi tubera ntame akwa thirira atantu kuigura gwa karakarikire wanire thina atwa kirinde tikia umutethi na tutikiri tukumagaro tuko tineke atubati kuringia thirikari geta yongo gutegera ntu baba inenya
andi au twagire kiriniti kia umutethia na ni aithi nene kinya tukona thia tutumbo batethia ntukuirinditi. Na tukithirikiria nteto ciatu ni ati murungamiri wa mbeca cia Youth Fund Enterprise County ya Meru tawe Martin Konjiru na ciumiritie na kuria antu babethe kuthaba giciumiria na kujuriria mbeca iyi nikenda bomba kuthaba gicitethia na njira imwe kana ingi. Konjiru ariuga mbeca iyi no cithore cikieja no pori gikundi kana kinya muntu kiumbe. Onbeta Martin Konjiru bitango gena Youth Enterprise Development Fund as Assistant County Credit Officer and band ndungamirite Bore Sub-County na North Imenti Sub-County. Ndendi kuimisha vijana bejere mbecha chetu cha youth tuina mbecha mono nyingi mono Youth Enterprise Development Fund bejere mbecha tuja tubaye mbecha cha kuambiria mirandi nyetho youths baraba tena ngugi benyo apa kondi kuambiria ngugi baraba enja batena ngugi cha gwita tuina mbecha nyingi muno tumba ikuja tukaba mbecha tukabathithiria training bakombi kumenyi ku manage mbecha kana kumanage mbecha yao baka thonkoma na bagita ngugi munka baka thithia maisha yao jaka maisha ja mega. Kila ngondi kubera tafadhali vijana kuja mfanye kazi njoo jere ni mbecha cha vijana cha Youth Enterprise Development Fund tuina ofisi Timau tuina ofisi Kirwa tuina ofisi Meru Town na Meru County yonde na Kenya yonde any government office kuina youth office ni tebu mbecha. You just need to register a group bodho register kikundine na bodho mtu individually bando wena biashara kuto ku boost biashara kido kikundi bodho register to bwa kumangirie gana monka milioni imwe kedore mtu binafsi no tumwe kumangirie gana monka milioni 5 igo kamua na ulito bwaku na inyero kondo inyo indi thirikari ni kuriantu betho bena wiru bagwita ngugi na batu turi tutumireni tumbe bukinyira onto mashinani to bukinyire bone mbecha ici vijana chombi kubutethia na maisha jenjete na mbere kubwa riria gikundi kia ewa mbecha towe nkeja na ngerekana gikwewa ngiriegana ici tukakia tuku 90 kana mieri 3 batira chokia nyasumuni riria tukuba tuku 90 kana mieri 3 nyamtu akethwa igagwetete ikwanda nyanya chewe kana gintu cha kiu ikethwa kuma na mbiri kwendia kethwa biashara boka riba tuikwambiria ikethwa ekwambiri gupik iro tombe bobera bambiri guchokia rundu rwetu na bagachokia for 1 month for 1 year mbecha itina interest kethwa erwegana 100,000 ugachokia mbecha ite che kundita interest management ya 5% peke yake na yagito mbere unenkero rundu waku wajakiri individual kuna roni ya 6% na nkende ikueresa nkuruki nkeja na example ngiriega na rimwe mtu wenka ya wangiriega na rimwe agachokia erigana na ithanthatu kana 106 nyume mwaka jumwe iwi na interest 6% kadha nyume miaka ere ugachokia na 112 iko nene ga interest kadrikali ke mtu binafsi ikanini ende gikundi gutena interest inyeriku grace period ya mtu oroe na biashara i 1 month unto biashara kuine ambiriti kadha ko itete ikwambiria tuge kibara be salaried people abete ikwambiria tukaba bando grace period ya 90 days ende oroe na biashara we endreta tukamwa grace period ya 30 days ne kundi grace period yao i 90 days. Okay, onimetawa Diana Martin kagitende gaka corona oni urampomba ku advise my fellow ladies and young mothers pomba ku advice pamwe tugwita biashara mwanya na ngugi nyingi na twina twana tunini njabo ejanja no wana itubendete muno no of course no kwenda kubahaga kinyanja manto tajawi turekane ajo ambo kinyenja tonya bathroom uthambe wite nguire weje riu nya wenda kurithithio ro kathia na mwana oku after jau witete nguyu no sanitizete thau ya fadhali ende kweja na nguyu utije na ro kurukirire kana no cemanirie no umba kwithura na murimo jojo umba kweja kuretera na thina yu makosa jetu batu indu kimbithi ni imwe turija tukethira twina chore kuma Nairobi kuma Mombasa kuma any part of the country antu babarija mtu akeja wina ruiro weja no kukwira ni ruo butirigene ukori ruo bukambiri ku hug ku kiss that is kintu gitibaterie keria
kumenya gai uchore burio no twendene terazima wonanie na muntu kugwatanira kana uchonchana ibwendene hari mwokethie na kuwivu kana mukethie na kugota kintu kwikingani na bandu wendo burio mantu jaja makaija kurukanire mask twikire gita leonde ndiro greki public place ndiro mari to chitirite na gita leonde oketho ina hygiene ira ya ndare gita leonde sanitize keep distance na kyo kintu kikereke kibui mantu ja kuhug mantu ja ujange ja kurukanira tigana nazo zaiji jatina bata jena uja kuona ni wendo ndi zaiji jatina bata maisha ja kuijo mbere na afya kunio mbere na Eunice mbeshe ino chira wacha youth fans kera kagita mbego wachikero ni na ntoro nchiona wowa wakoma nasho kikwaria umanjo jikinyani teka ndaciona lakini mbeshe iririo oni nkomanite na mtu ura umbite kuthura kirungamira mbeshe ya youth fund interest ya event note no mbite kuthura kimbonia mankora ntubakuririria mbeshe iria kwa hiyo nyethra untaciona lakini ndi na wetikio buru mbeshe irio na ntubara batikumba kuthaba gichiumiria bagira mbeshe irio ndu ugakuthira ntu batemya gakwire Eunice ntu mbeshe ino tugachirio mbigi twekagitaga kaya youth fund irio na irio lakini unukwa baliuga ati okugwa burama ati nyomba kugania antu batikumba kwibumiria nomba kwithirwa maybe mawatho jara bumbite gwikira kingo gumba kuria mbesha iji icho chikumba kurigiria antu batikagire mbesha iji no ntu kwigwa akiuga kethu gikundi within 3 months kana mieri 3 ugicokia mbesha ile ukimbukiambiria kuria mbesha ile ringo kuria nomba kuwa youth kabakiraga kagita gaka kao kana ni mbiyithina no kwithira youth ni ugwaba kuthira bakirea mbesha iria no ntu bamwe bajukaia na bakomba kuthira bakiura acio actually tiponda bomba kora tujari ndaraia na mtu ambira ibaingi bakura na mbesha iyo nikyo gituma rimwe mbesha iria ciumba kuthira cikingirwa cikarega gwito kwa no kwithira kiu ikyo bagukira kingi nije miao kiambiria biashara teka withira we 100% biashara ile komba kuthira ikipik komba kuthira bena kogwa kare komba kuthira bakare mokurea mbesha iria na wije wale makore ambesha iri nyagutawakira wina kyo kureo kintu chakeu wale akurea ugitegwa lakini mutegere mwana TV tugomba kwira anjameni mbesha ino ile ano ntubwenu byo ana baithu kugomba tutegera kuri aranja tuebumirie ni tumbe ushidukia no ntubona kinyali na Eunice ya tomba kwebanga tukomba kuthitwishukia na mwana cameraman wetu ale ya unyume yetu botiomba kumona lakini kinyawo tukomba kumudunga tumbe kuona ketho tukathuke mbesha ino kengo ciumba kututethia maishene na uno tukinya muthia wa ndeto cia Mwariama TV muthenya we muthiri turaboka mbita George Murimi na ni ukambita Eunice Kagori Wanyiro tugakwendera utuku ubwega.